ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯧ ꯏꯟꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯤꯑꯥꯏꯑꯦꯝꯅ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒꯖꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯑꯦꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯖ꯭ꯔꯦꯜꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯤꯡꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24 ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯖꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯤꯡꯗ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯤꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 135 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ Northeast Window Sandok Nimidangi Pau Ming Tabiriba Singbu 𝐶𝐞𝐰𝐬 𝐁𝐫𝐴 Khurumjari Sandokna Pizari Manipurda Khundaminariba Furupsingi Marakta Santi Leihanba Amadi Wakhal Taminnanabagi Pandamda Miyangi Apunba Mifam Ama Thadau Inpi Manipur Timna Kaukhrei Mifam aduda Kokomi Amuko Fox Imagi Lupsing Satragi Luchingba Singh Amadi Arambai Tengol Yauna Tampaki Organization Singapuna Community Understanding Program Hariba Banner Asigi Makada Pangtokiba Mifamni Wari Sanaba Amadi Punna Hingminnabagi Wakalon Galoina Chatakiba Mifam aduda Maru Oina Thadau Tribe Singi Heritage Samadi Culture Gi Maramda Nainaki Amasung Thadau Bu Kuki Group Ki Manung Chanba Saruk Amani Haina Lana Sandoktuna Saktak Libasi Timna Akanma Maongda Yaningdaba Fungdoki Mifam aduda Thadau Kuki Nate Kuki Habasi Politicized Tauba Tam Amani Amadi non-indigenous Haikibaga Lurina Fizet Amadi culture da Manakraba Lerambadi Yai Adum Oinamak Mapanthong Oiba Manaba Sing Aduna Thadau Amadi Kuki Anigi identity Lana Chatkiduna Manana Loba Yaroi Kuki Haiba nomenclature Asi Manipurgi history Amadi culture Gamari Lenade Amasung Makoibu illegal immigrants ni Haina Chingnariba Singi Manungta Chalhanba Yai Kuki Haibasi ethnic identity Nate Masidi political ideology Haina Timna Makatana Fongduki Mifamaduna Manipurda Khundaminariba Furup Singi Marakta Achumba Apunba Amadi Santi Leina Hingminnaba Haiba Wakalon Asida Mityeng Thamkibaga Lorina Santi Puraknabagi Lambidi Identity Mayek Sengna Khangba Lorina Extremism Gi Thawong Muthatkadabani Haina Fongdoki Asana matamna do puthok sarani masidi yehomi singna kanapta kide akiba su leite khatna su leite so not only to Meitei khatang natana Pangan or any other tribes sorry, community understanding se darkar le hai base koi ki pandam ni si yana na ngai ba numit amani Gazada Laiba UN Clinic Yauna Israel na Chatarakiba attack Singna Sokhankre Lonena Haukiba Pung Kunwari Asida Gazagi Ayamba Sarukta Chatarakiba attack Singda Palestinian Gimioi Chamakuntramanga Lakidre Israel Gi Force Singna Haukiba Pung Kunwari Asida Gaza Sin Batungna Satakiba attack Singda Yamdrabada Palestinian Gimioi Chamakuntramanga Lakidre Masigi Manungda at Seeker Mioi Marifutare Yauri Lorina Mioi Satret Homfadra Matoi Amana Asokapan Nangan Krehari Nakalamaramda Gaza City da Laiba Yumtong Kuding da Laiba Mioi Singi Kanaba Piriba United Nations Gi Clinic Amada Israel Gi Force Singna attack Torakre Haina Mafamadu Ladiba Tim Amana Fongdorakre UN Gi Assistant Secretary General Miroslav Jenkana UN Gi Security Council da Haikibada Israel Gi Prime Minister Benjamin Netanyahu na Gaza Mapung Fana Laushinaba report Torakibasi Yamna Laivak Tibani Haina Mahakna Fongdorakli Loinina European Commission Gi Vice President Teresa Riverana Israel Gi Prime Minister Benjamin Netanyahu Gi Wakalon Adubu Yaningdaba Fongdorakli Gaza Gi Health Ministry na Fongdorakibagi Matung Inna Haukiba Pung Kunmari da Chaba Thakpa Fangdabana Maram Ojuna Mioi Manga Laikidre Chaba Thakpa Fangdabana Maram Ojuna Sikibagi Missing Mioi Chama Marifudra Humdoi Sukre Masigi Manungda Pikliba Angang Marifudra Mari Yauri Haina Makatari Nakalamaramda Israel Gi Force Singna Palestine Gi Khan Yunis Laiba Red Crescent Society Gi headquarter the target Tautuna artillery cell Sing Thadarakre Haina PRCS na X Ki Kudang da Fungdorakre
Thobal district tongan mafamda ngasisu lam khopsin bus sing taktokpaka lorina fine tian bagi thabak chathakre National Highway 102 yauna Thobal district tongan ba lambi sing amadi state land khopsin laga sajin ba structure sing lakliba July kuntra fawgi manungda masa na sidok trabadi district administration Thobal na district police ki matinga lorina sidok lagani haina deputy commissioner Thobal hana kamaina mamang thagi kunithoi da order ama thoktuna khangan krabani order adugi matung inna Kaitel footpath lambigi mataida leiba state land sing da niyom gi wangwada lam khopsilaga sajanba structure sing takthokpagi sarukama oina ngasisu district asigi manung channa leiba Thobal haukadagi hauraga waithau fawba amadi sangai yungfamgi mafam singda lengaki machinery sizinaduna takthoki loidena lengaki machinery sizinnabagi fine oina lupa lising ani su lam khopsil lamliba miyoi sing aduda thianki panbayai ngasigi lam khopsin ba takthokpa aduda DC Thobal SDO Lilong SDO Thobal settlement ki official amadi security force singsu saruyaki Differently able oiraba angang singbu mahai masing tamzaba ngamnabagi damag Kaksing district ki manungda leiba chahi taruktagi taranipan fawgi children with special needs CWSN singi nomagi oiba mega identification assessment camp amadi aids and assistive device yentopagi thoram ama ngasi kairak upar ngapigani kairak upper primary school kairak tapang thokre ngasigi thoram adu district project officer samagra shiksha general education officer kakchingna rashtriya swasthya karyakram RBSK gi kangbu amadi artificial limbs manufacturing corporation of India alimco Guwahati ka kusam naduna pangthoki ZEO Kaksing Mayang Lambam Rakesh Singna Fongdorakpada Children with Special Needs CWSN Singbuning Tina Mahitam Hanba Ngamnaba Taurang Oina Medical Assessment Camp Asi Pangtokpani Camp Asida Nama Soibiki Changyeng Tauraba Angang Sing Asida Certificate Pibaga Lunina Mahitamba Ngamnaba Aids Amasung Appliances Pigani India government na paikalak liba inclusive education asi mai pakhansi haki loidena hanadagi hauna ZEO kaksingi makada leiba IED gi special teachers singna school amadi yum da chatuna CWSN gi angang masing chani taramathoi masak khangdoktuna leirabani makhata na masak khangdokna basu honakigani haki ngasigi thoram aduda differently able angang kharada ZEO kaksing M Rakeshna wheelchair hearing aid Braille white can stick, elbow crutch, auxiliary crutch, rollator CP chair na singba kaya su yantoki. Laifam kunau da ngapigani laifam launung da upanbi kaya yantatuna khaidat lamba miyoi nipan amadi machina chingba polam sing fagat kre ngasi mak aying asa nungzu nungsagi chang manarak chuba siragi ngaktok naba amadi mahausagi ngaktuna thamnaba pandamda mafam kayada baksana uchara sing tharingai charakta Kaksing district kunuda laichingi propose reserve forest ki manung chanba laifam launungda kanglon kaina u panbi kaya yalaga Kaiduna Leram Lehari, Pawasin High Upanbi Kaya Yantalaga Kairaga, Hondokle Habigi Akagnaba Pau Ama Fangwadagi, Thobal Forest Division ki DFO Dr. Lesangtem Zesli gi Mijeng Makada, Kaksing Ranski Rans Officer Huidrom Sundar na Luchingba Forest Staff Singna, Jangsinjana Forest Staff Sing Aduna Mafamaduda, Leiramba U Yanduna Kaibada Chenaba Myo Nipan Amasung, U Kaiba Sing U Akhaiba Haptana Puthoknaba Tauramba Saktiman Gari Lonina U Khaibada Season Naramba Modified Tauraba Tractor Amaso Fagalakre Hari U Panbi Sing Yanthat Lamba Madi Khaidatuna Hundok Lambagi Maralda Faraba Miyoi Nipal Adugi Mathakta Indian Forest Eki Matung Inna Aingi Oiba Thavak Sing Chap Chana Lokalagani Hari Wangoi Kendri Oina Napsagi Cheng Suna Fanghandabagi Maram Karigino Haina Naurem Apunba Maira Paibigi Secretary Oinam
चावबना मरी लेनबा सिंगदा वहंग हंगलगले हिरमसिगी मतंगदा सामुरो नावरे मैरा पाइबी ओइना मिफम अमा सामुरो बाजार ngarang pangthokre ngarang Amarom Samuro Awang Lekai polling station 22/4 22/5 ki napsagi ration card holders singna thagi phangfam thokpa cheng suna pidre habigi matangda miyam gi oiba khongjang ama chathakre ration card holders singna phangfam thokpa cheng suna phangan biu haina appeal torakli taraga kakani haraga cheng yeliba mafam sing asida mafam amadana cheng chera amamong kakwa mafam amadana misingi oina amamong kakwa hariba cheng sing asi kari marang suka kakta su yauri masi kari marangi no habadu baza miyam da khangan biu amasung mari leinaba department na wangoi kendra gi samrong nawrem hariba mafam asida phangdiba cheng sing amasung miyam da gi kaiba si kari marangi kaiba no habana singba sing adu miyam da mayak sengna khangan biu masi khangan laktaba taraga di samrong nawrem apumba maina pabi amasung masi ka kusamdana saliba kalakpi sininaw singa loinana कार होल्डर सिंगा अकन ब खोंजंग जंगसिलकनी मरी लेनब डिपार्टमेंट दा थाबा याब सीए सिंग थाजरकनी मसिगी मतंग दा नपसागी सिएंगी पारिबा मफंग खुदिंगमक्ता लैरिबा मियामना सामौग नौरेम अपुनबा मैरा पाइबिबु नुक्सिबिदुना फंगद्रिबा चेंग सिंग असि कराइदा थमजनगिबनो करी मरंगी पीरिबनो हाइबदु बयेक सेंगना खंगन बिराउ हाइबा वाफम जि थमजरगा मसि पिरक तब तारगदी अपुनबा खोंजंग जंगसिलकनी अखोइगी फंगबम थोकबा हक्तु बिबिउ हाइबा मतमदा हाइरिबा येनबिरिबा मयाम असिना येनबिरिबा एजेन अमदि चेंग पाइरिबा का चेंग ओनबिरिबा मेंबर सिंग असिना चेंगजी अखोइदी मसि नोइना तौनिंगबा मफमदा तौ अखोइदी मसि पिबा ngमय हाइना हाइरे दा अखोइना मसिदी यारोय अदना मरम चाना एजेन सिंग दा हाइबिरो अदुगा मरि लेनाबा अखोइगी ऑनरेबल एमएलए दसु हंगबियो हाइदना वारी सि लोइ सानाबा लोइरबा मतुंगदा मोय हंगबा चखरे अदुगा थोलकबा मतमदना असै हाइरिबा पोतु चेंग खोइदी कालाममदा ममम कागा पिगोना हाइबनी अदुगा ngasiगी एदी मोइना चरुरगा हलकवा मतमददी चेंगजी अखोइदी नोइना लौनिंगगना लौरो लौनिंगद्रगा तो अदुना अखोइदी येनग्रबनिना सिगी पोस्टदा येनगनी हाइरे होय पंगजरबा प्रजा ngakta ओइबनिना नुपि अंगांगना युम पाबनी हाउसवाइफ ओइबता ngakta ओइबनिना मखोइना चेंग असि खंगजदबदगी लौजरुरे लौरुबो ओइतारगदी वालिबा चेंगजे हापियु हाइना खोयाम फजना वारी सानाजबनी अदुबु अखोइना हंगु मतमना मोइना वाहै वदा फजदब मयाम सिजनरागा पोसी नोइ लौनिंगगा लौरो लौनिंगद्रगा तो मसिदी हाइरकपदगी जयेनबा खरा साउनिंगबा खरा लेबदगी हारिबा मिफमजी फमगा खोइना मीडियागी थोंगसिदा 𝐋𝐢𝐯𝐶 Enterprises amadi Kongpal Social Development Organization kam Youth Center ga khusamnaduna isani sabu thabak bijanabagi pandamda 10 days skill development free training 𝐋𝐢𝐯𝐶 Enterprises na hauna bimatung inna haudokre thoramaduda Dr. Fanjobam Lanajit Singh Chairman Salin Digital amadi Irom Sunita Devi provider 𝐶𝐢𝐯𝐶 Enterprises na chief guest amadi president oina saruyaki chief guest ke waral piraduna Dr. Fanjobam Lanajit Singh na haikibada Manipur gi thabak fangdabagi awaba chaina maraksida masana masabu thabak pijanabagi pandamda 10 days skill development free training ama 𝐋𝐢𝐯𝐶 Enterprises na silakpasi yamna matang chai training yaubigadaba singnasu yamna thawai yauna khanghau heihauna ba honabigadabani 𝐋𝐢𝐯𝐶 Enterprises nasu masina achauba ahoba oiraga Tongan tongan ba makhalgi skill development ki oiba training kaya pangthorakani habigi thazaba thamle amadi Salin Digital gi maikete gi su matam gi oina pangba yaba mateng leiraba su pangani haiki development backend lagi मैं आपको हम दे अदु तुगी दमक any bilang लाइए अदु ना सकूम मयाम से कोई ना खंगी ना रखा कोई ना इंसान को सेंचोक लेना हिंगन मगना बगी दमक ता हाई बा असिकुम लोग ट्रेनिंग सीखे जगह कुछ मत पंचो लोग जगह कुछ मत याव लोग होना भी हो अदु ये बतूं दे कोई डेवलपमेंट ला कर लियो सीएस में ला कर लियो आई इंसान सीएस तो करा के जो मुझे सोसाइटी सीएस तो को मंगवाए अदु ना कोई पुनः खंगी ना सी खंग दो दो सी ले गया एक कापी तब ये दो नहीं सी जगह ताना नहीं नवा अदु का ट्रेन जैसे वो मतूं से दे अतो करम ट्रेता अतो करम फिल्म का कनो तो भी आप क्या है से तो का मसीद एक्सपीरियंस ले का सर्टिफिकेट लोग हो का इंसान सब तो विभिन्न से अदु अरोई बजा है कोई नहा इंखलकिबा थबक फंग्रबा नहा रोगया का काना बखरता होसु पीबा ngमगद्रा हाइबि वाखलोदा
self enterprises na sinjagani matung tarakpada su khoi asigumba khanaba training kaya mum sinjagi haibagi thawangjani masida lekai amadi club ki membership na support pibiyo haina Department of ENT Regional Institute of Medical Science RIMS ki makhada Bachelor in Audiology and Space Language Pathology BASLP unit na nominee ki oiba RCI Accredited Continuing Rehabilitation Education CRE program ngasi haudokre Dysphagia Updates in Speech Language Pathology Service SLPS haiba timda RIMS ke Banting Hall da haudokiba thoram aduda Professor 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐁𝐫𝐴 Director RIMS Professor N 𝗠𝗔𝗡𝒡𝒠𝒡𝒠 Medical Superintendent Professor Laishram Rajesh Singh Dean Academics Professor Sudhir Ranjan TH Head of Otorhinolaryngology RIMS Professor H Priyosaki Devi Head of Otorhinolaryngology SAHS Langol Amadi Dr. Indranil Chatterjee Lecturer and Interest Audiology and Speech Language Pathology Azenisha D. Kolkata Sarugyaki Universal Family Organization UFO gi Mapan Suba Annual Foundation Day UFO gi Head Office oiriba Tawungkhok Awang Leika Ipaloya Lakpa Ima Nungchilaima Community Hall the Pangthokre Tharamaduda Akoizam Mirabai Devi ex-minister Patsoi AC Moirangthem Asni Kumar Singh former chairman LDA Government of Manipur Ngasepam Nilakanta Khuman spiritual leader national and international awardee Romhan Alangbam founder Global Groups of Company Dubai Kumuksam Jivan Singh social activist Chirom Viswajit Mangang ex-councillor Khowai Town Tripura Sinam Market Singh ex-member Mayanglambam Damodar Singh retired AE Yumnam Thoiba Singh Secretary Western Division 2 UFO Ziri Divong Nasar Yaduna Tharam Adu Pangtoki Imphal West ki manung channa Monsangai de leiba Trinity Public School gi Silver Jubilee Celebration pangthokga loinina SSLC Examination 2025 to mai paklaba mahairoi singda Meritorious Award yenthokpagi tharam pangthokre tharam aduda Khundrakpam Asni Kumar Secretary Kosem Moirangthem Ibohol Singh retired Principal Danamanjuri College of Arts Government of Manipur Arambam Ani Kumar Journal Education Officer Wangoi Government of Manipur na athoiba mitunglen oina sarugyaki soitana bakidi punjala amedi machine soitana machine adu khatrok chabe hi tambe adu pon bible simple mahu baktada hi laben no thonda sana maben ka fulla aduma matang yatina ta bakade Alai, koi projection mark ki kai sino khaina life ka pai 100 pamba agi cham subject to chapu pamba ki stress lu ka 5000 ada hudi ki cham angi place ma hudi ye tang college under tang ye ma siu area sama phobdo siu ki da hadi se ma ki agi hudi breaking ni ka lai ma si ada ke Jadi, aduh kita lagi yang konfor, aduna mungkin arah semua, niat kumat jiwa berarti mama ke sebagai area kita, mari sebagai jenis jenis ada utama kita panggil, aduna masih utama setiap kali itu ada di area mereka, nak semua kita pulang ke rumah, boleh itu dokter seluruh perjalanan, begitu nasional level otak si jenis tahu betul, boleh nato level tahu betul, kau kan minat warna dan kita tak boleh nak yang kita diskusi progres ini itu kalau kita nak ulas pura cakap ada main di padu pak, ada pergi apa itu sahaja si parents berasi pergi semua yang pada pergi pressure kita si family ada di sana pergi orang yang
हाइबे पोसिसु मतुंग मांग्रनी ꯌꯣꯍꯦꯟꯕ ꯂꯣꯡꯖꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ 32ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯀ꯭ꯔꯨ ꯌꯥꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯎꯍꯩ ꯄꯥꯟꯕ ꯎ ꯆꯥꯔꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯂꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯇꯨꯡꯑꯣꯏꯅꯔꯝꯂꯒ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯦꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯊꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯣꯍꯦꯟꯕ ꯂꯣꯡꯖꯝꯅ ꯎꯄꯥꯜꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯌꯣꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯁꯟꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯦꯜꯍꯟꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯒ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯀꯟꯕꯗ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯎꯄꯥꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की तौसेम सब डिवीजन की लांगनोम विलेज विलेज अथॉरिटी चेयरमैन काउंसिल VACC गोइनांगलोंग अमदी फाइडो सेगमेंट की जनरल मीटिंग पांगथोक्तुना नौना थौ पुगदबा सिंह खनख्रे। VACC के चेयरमैन 𝐋𝐢𝐯𝐞 चेयर लौदुना फमकिबा मिफमना कुपना खनरबा मतुंगदा VACC के चेयरमैन ओइना 𝗔𝗡𝗖𝐸 वाइस चेयरमैन ओइना 𝗔𝗡𝗏𝐾 अमदी सैलुन सिंहसोन जनरल सेक्रेटरीना 𝗔𝗡𝗏𝐾 जॉइंट सेक्रेटरी ओइना ꯀꯥꯏꯂꯦꯟ ꯈꯣꯡꯁꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯩꯁꯤꯡꯂꯨꯡ ꯒꯥꯡꯃꯩ इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी दा थांगबोई खोंसाई अमदी सिमोन गांगमई अमदी ट्रेजरर ओइना माचियोथाई गोनमई बु खनकी। लोइसिलकपदा लांगनोम विलेज के चेयरमैन पालन संगसितना क्लोजिंग प्रेयर तौरगा मिफम लोइसिनकी। ngasi Zirivam district ki Harinagar gi model school da that 48 CRPF battalion na sinduna lakliba Independence Day 2025 kamari lenina har ghar tiranga gi miyam gi oiba khongchat ama satkre। tiranga khongchat adugi pandam di hera leibak nungsiba poknaba amadi wakal leibak ningbagi wakalon miyam da poknaba pangthokpa khongchatni। ngasi tiranga khongchat aduda 48 CRPF battalion की कमांडर SS सेजवाल नलुचिंकी अदुगा CRPF की ऑफिसर पर्सनल अमदी खुंजा सिंहसु सरुयाकी। CRPF ने अवेयरनेस कया पांगथोक्तुना सिटीजन सिंगी फंडामेंटल राइट सिंग ngakna amasung santi leiba apunba ka pangal oiba amadi social harmony puraknaba makhal makha kayagi makha tana miyam gi damak tawkhigani hari। अरबदमरब पाव अमन पिजरी। मणिपुर खुंदामिनरिबा फुरुप सिंगी मरक्ता शांति लेहनबा अमदी वाखल तामिन्ननबगी पानमदा मियामगी अपुनबा मिफम अमा थादौ इनपी मणिपुर टीमना कौख्रे। गजादा लेबा UN की क्लिनिक याउन इजराइल ना चथरकिबा अटैक सिंगना सोखनख्रे लोरिना हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा गजा की अयाबा सरुता चथरकिबा अटैक सिंगदा पैलेस्टीनियन की मियोय 135 लेखिद्रे। नॉरिस विंदोना संदोक सरिबा निमिदांगी पाव मतंग असिदा लोइसरे मिंग ताबरिबा सिंगबु अमुका हन्ना जन्माबमना खुरुमजरी। सेंट्रल गवर्नमेंट की थबकी एग्जाम माई पाके खलगदी
kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maruoi. Russell Coaching Institute mayang Imphal SSC Defense samadi banking exam singi tha taruki boarding course hauzaragani. Mafam asida boarding da leiba satra khudingmak thabaki exam singda written da 100% success oiri. Mafam asida sakdaraba retired Navy Air Force samadi subject expert singna takpi tambiri. Boarding da leiba satra sing nomada pung tara ozaga loinena larik pahanbaga loinena pung amagi physical training su pichari. Mafam asida subject khudingmaki shortcut method su takpi tambiri. Akagnaba sit masing kun khaktani. Yaubining basingna mayang Imphal Bangun buya leirakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tawbihau natroga. Akupamarolgi damak mobile number 8289 833 957 da contact tawbirau.